Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana mo? Ahmad Rizki. Panggilan siya. Rizki. Di mana tinggal? Kota Lalang. Cari kamera tu. Halo. Halo. Nama Rizky ya lah. Halo, namaku Ahmad Rizki. Kami Kota Lalang. Okay. Salam. Nyanyi cik lu. Nyanyi nak ke saluang dah. Tak sah. Nyanyi okey. Terserah lah. Kalau nyanyi apa ya lancar. Nyanyi Zalmon. Zaman. Lancar. Anak tapi. Zalmon nyanyi ah. Cuba ki mana dapat lagi selam. Okey. Biasa ala dapat lah tanya. Ke Selangkit tanya orang-orang di rantauan. Ya, rantau. Lo rantau ya. Halo di rantau. Iki ke nyanyi. Iki menyanyi lo. Nyanyi okey. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ada arah ya. Ada nyanyi lah. Nyanyi lah. Celik ke kamera tu. Orang samu andai mama oi singkang kaluma sisuta muda singkang karuma sisuta muda biya abi biala tande de kandung oi Ari atik atinen kahanay
Kaba aduwa, kaba aduwa. Bah. Alah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam.